već nekoliko nedelja se borim sa sobom da li da pravim ili ne ovu epizodu. Sa jedne strane, jako je važna tema, možda je jedna od najvažnijih. Ako je ne savladate, nemojte ni da počinjete posao. Ako ste ga počeli, neka vam je Bog u pomoći, treba će vam. Sa druge strane, imam problem sa terminologijom. Ne mogu adekvatno da prevedem sa engleskog i imam osjećaj da će me gramatička policija zajedno sa rodoljubnom napasti u komentarima, pa unapred da im poručim da se nosite u 3 sve u paketu sa moj kanal i radim šta hoću, a ne šta je po vama društveno prihvatljivo. To je bar ono što imam želju da kažem. Zvanično ću do duše izjaviti, probajte da sagledate suštinu, a ne formu. Ja sam Sale Stefanović, dobrodošli u Sales. Elem, današnja tema su gross i net margin. U bukvalnom prevodu bi bile bruto i neto marža. Gross margin je procenat koji pokazuje koliko prihoda ti ostaje nakon što oduzmeš direktne troškove proizvodnje. Znam da je jedan deo vas alergičan na matematiku, ali vas uveravam da ovo nije ništa teško ni komplikovano, bukvalno dete u 3. razredu osnovne može da izračuna. Od ukupnog prihoda u jedinici vremena, bila to nedelja, mesec, kvartal ili godina, oduzmemo cenu koštanja proizvodnje tih proizvoda. Materijal, alati, rad. Sa delom rad se delimično ne slažem, posle ću objasniti zašto. Kada dobijemo taj broj, prihodi minus cena proizvodnje, podelimo ga sa prihodima i pomnožimo sa 100. Na konkretnom primjeru to izgleda ovako. Prihodovali smo ovaj mesec 20.000 €. Koštalo nas je da napravimo tu robu 10.000, 20.000 minus 10, podeljeno opet sa 20.000 puta 100, to je 50%. Ili neki primjer sa brojevima koji nisu okrugli. Prihodovali smo 39.700, potrošili na proizvodnju 28.300, ta dva broja se oduzmu, podele se ponovo sa prihodima 39.700, pomnoži se sa 100 i dobije se 28,71%. Neću se mnogo zadržavati više na ovome, sem što ću reći da u gross margin ne ulaze marketing, administracija, uprava, zakup, kancelarije i tako dalje. A neću se zadržavati zato što je ova brojka u poslovnim krugovima često koristi za sujetu. Previše puta sam video da neko ima gross margin 300 ili više posto, a da radi u minusu i da toga nije svestan dok ga realnost ne lupi po nosu. Ova metrika je mnogo manje bitna od net margina koji je uvek manji. Da bismo dobili taj net margin, net income, znači sve prihode, oduzmemo od njih troškove, plate, zakup, marketing, poreze, kamate i sve što ide. Primjer, imamo prihod od 20.000 € mesečno. Svi troškovi tog meseca su 15.000 €, dakle ostaje 5, koje podelimo ponovo sa prihodima 20.000 i pomnožimo sa 100, dobijemo net margin od 25%. Ovaj broj je jedan od najvažnijih u poslu i morate znati gde ste sa tom metrikom. Sve što ne možete da izmerite, ne možete ni da upravljate. Ovo možete i morate izmeriti. Na početku do ovog videa sam rekao da se ne slažem sa jednim delom, pa ću objasniti na sopstvenom primjeru šta i zašto. Ali ću vas pre toga zamoliti za subscribe, komentar i like zbog algoritma. Kod mene je prosečna cena kamionske vage oko 15.000 €. Ima jeftinijih, ima i skupljih, ali ovo je prosek. Prosečna zarada, ne računajući rad, je 7.000 €. Zašto ne računam rad? Zato što je on varijabilna stavka po napravljenoj vagi. Recimo da mi je sa ovim brojem ljudi apsolutni maksimum 5 vaga mesečno, a cena rada proizvodnje je 14.000 €, a radio punim kapacitetom ili ne radio uopšte, ti troškovi idu. Plate, doprinosi, telefoni, struje i tako dalje. Ako prodam 5 komada, trošak proizvodnje je 14.000 podeljeno sa 5, 2.800 € po vagi. Ako prodam 2 vage, taj trošak po vagi mi je 7.000 €. To su stvarni brojevi bez ikakvog šminkanja i zaokruživanja i čista je slučajno što je prosječna zarada bez troškova rada po vagi 7.000 €, a mesečni troškovi su duplo veći, pa mi je lakše za računanje u glavi. Dakle, ja to ovako računam. Na mesečnom nivou vi za svoj posao možete uzeti drugu vremensku jedinicu, sve jedno je, zavisi čime se bavite i kako vam odgovara. Recimo da sam prodao 3 vage po 15.000 € i oduzeo troškove materijala koji su 8.000 €. Ako od 15.000 € mi ostane 7, znači da su 8 troškovi. To je 45.000 € minus 24.000 € jednako je 21.000 €. Od toga oduzimamo troškove rada od 14.000 € i ostaje 7.000 na kraju. Ako ti 7.000 podelimo sa
prihodima od 45.000 evra i pomnožimo sa 100, dobijamo net margin od 15,56%. Ako prodam 5 komada, imam prihode 75.000 evra, minus 40.000 evra troškova za materijal, minus 14.000 evra proizvodnje, to je 21.000. Taj broj podelimo sa 75.000 prihoda i pomnožimo sa 100, dobijamo 28%. Ovi procenti su u prosjeku veći u uslužnim delatnostima, jer nema materijala toliko, ali nije pravilo u svim situacijama. Tako da nemojte da se hvatate koliki je tačan broj kod vas, da li je nešto puno ili malo. Kod mene sa vagama je ovo jako jednostavno i može se lakše iz glave izračunati. Profit bez rada po komadu je 7.000 evra, mesečni troškovi su 14, ako ne prodam ni jednu, u minusu sam 14.000 evra, ako prodam jednu, u minusu sam 7, ako prodam dve, na nuli sam, ako prodam 3, u plusu sam 7.000, sa 4 sam na 14.000, sa 5 sam na 21.000, ako prodam 6 moram zapošljavati još ljudi, jer ne možemo da postignemo. Nemojte da ostane samo na gledanju. Uzmite olovku i papir, Digitron, Excel, ko šta voli, i uradite svoju kalkulaciju, ne budite lenji. Vratite se na početak da vidite formulu kako se računa. Bilo gde da zapne, ako ne razumete nešto, upišite u komentar ili mi pošaljite mail na salescorp.ns@gmail.com. Biće mi više drago nego da pomognem da se kao nacija ekonomski opismenimo. Ovo vas neće učiti u školama, jer školama nije cilj da pravi slobodne ljude, nego poslušne radnike. Napomena mlađim generacijama. Nisam rekao škola je loša i da ne učite. Kažem da je selektivno i planski nešto izostavljeno, a sad iskalkulišite svoje procente, jer ako ne znate svoje brojeve, ne znate ni svoj posao, bez obzira koliko ga dobro radite. Pozdrav svima, do sledećeg gledanja. Ćao!